igama uNkosinathi Ngcobo oyinhloko yomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal. Namhlanje sila district yaso-Ugu district, district eyenza kahle kakhulu kwezemfundo KwaZulu-Natal kuwo wonke amabanga asukela phansi kuze kufika kwa-matric-ke iya-excella eminyakeni emine yilokhu iwu-number 1 kwi-province. Okwesibili futhi iyasimela naku-national, top 10 national Ugu district bakhona lapho kulawo ma-districts ase-Gauteng, Free State. Ugu district lisuke lukhona lapho namhlanje-ke i-management yala district iholwa uMr Spear Sokolo bathe akuhlangane nje basihlangene nje bamema bonke abantu aba-contribute kwi-success yabo nalaba sebashiya abasebaretire bonke babamele ukuthi bafike babe khona ukukhombisa ukuthi bayakhumbula ukuthi balapha nje isisekelo ne-foundation eqale base bemema-ke no-principal bamema nabahloli nayo yonke i-management ye-district ukuthi bekhona la. Inhloso enkulu bekukubonga uNkulunkulu ukuthi kulokhu enathi njalo kulokhu enayo njalo futhi nale district ukuthi yenze kahle. Okwesibili futhi bekuwukuthi sihloniphe abasebenzi abakhona manje abasebenzi sebahamba ngeqhaza abalibambe ekutheni le district ibe lapho ikhona njengamanje. Okunye-ke okuvelayo noma sineqinisekisi sinekhuluma kakhulu ukuthi kwenza ukuthi uMr Spear kodwa sizobona ukuthi kwenzeka kanjani phambili naka-2024 umphakathi nawo angasayibeke phansi nayo intamo futhi in a way kukhona nalokho nje ukuthi uMr Spear uyilidile le district for more than 10 years, 2008 le district. But inhloso nje ukuba la kwethu uzobonga njengoba niyezwa phakathi ngiyazi futhi kusazongena abefundisi babeke izwi. So i-theme enkulu yalo mcimbi esinawo la ithi nje ngibonge uJehova umphefumulo wakhe. I-theme leyo esiyinikezwe nguyena uSpear ukuthi umcimbi ngalokho nje ngizobonga.